салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. ман барномаи қаблӣ гуфта будам ки бозии Фаронсаву Португалия яке аз бозиҳои марказии даври сеюми марҳилаи гурӯҳии чемпионати Аврупо буд. шояд баъзеҳо бо ман розӣ нашаванд, вале ҳақиқатро пӯшонида намешавад. агар ин бозӣ рақобати марказӣ набуд, пас атрофи он то ҳол дар расонаҳои иттилоотӣ ҳарф намезаданд. имрӯз як хабари аҷибе доир ба ин бозӣ расонаӣ шуд. кайҳонаварди машҳури фаронсавӣ бо исми Тома Песке дар саҳифаи твиттери худ аксеро ворид сохт ки ӯ дар дохили кайҳон ё худ ба истилоҳи русӣ спутник бозии дастаҳои Фаронсаву Португалияро тамошо мекунад. ин дар ҳоли парвоз дар стансияи байналмилалии кайҳонӣ ба миён омадааст ки одамон дар осмон ҳатто вақт ёфта бозии мазкурро тамошо карданд. ӯ ҳамчунин навиштааст ки бозии Фаронсаву Португалияро тамошо дорам. мо дар гурӯҳи на он қадар осон қарор дорем, аммо ин бозӣ аҷоиботҳои зиёдеро дар бар мегирад, навиштааст Тома Песке. ёдовар мешавем ки ин бозӣ мусовӣ анҷом ёфт ва ҳар ду даста ба марҳилаи плей-офф роҳ ёфтанд. ҳамин гурӯҳи F чемпионатро гурӯҳи мушкилтарин мегуфтанд, чун он ҷо Фаронса, Олмон ва Португалия қарор доштанд. хайр ҳар се дастаҳо ки имкони баромадан ба плей-оффро доштанд, пас ин гурӯҳ чӣ ҷои мушкилӣ доштааст? нафаҳмидем. УЕФА дар сомонаи расмии худ дар бораи бекор кардани қоидаҳои нави ин ташкилот дар мусобиқаҳои аврупоӣ эълон кард. аз мавсими ояндаи 2021-2022 сар карда қоида дар Лигаи Чемпионҳо, Лигаи Аврупо, Лигаи Конференсия, марҳилаҳои интихобии онҳо, инчунин дар мусобиқаҳои занон ва ҷавонон таҳти сарпарастии ин ташкилот қоидаи бартарии гол дар меҳмониро бекор карда мешавад. дар сурати баробар будани ҳисоби дуҷониба, тиме ки аз ҳама бештар гол задааст غالب اعلان می شود. پیشتر خبر داده شد که UEFA نقشه تغییر دادن قاعده‌های گل در مهمانی را به نقشه گرفته است. طبق تعیینات گل مهمانان تنها در وقت مقرری در هر دو بازی حساب کرده می شود. اگر در آخر دو آخری وقت ایلوگی تعیین شده باشد، دسته مهمانان برتری گل در مهمانی را نخواهند داشت. президенти бошгоҳи Реал Мадрид дар мавриди муносибаташ бо собиқ сармураббии даста Зинедин Зидан ҳарф зад. қаблан дар пойгоҳҳои иттилоотӣ мавзӯи якдигар нофаҳмӣ ва бо ҳам ба мувофиқа наомаданҳои Перес ва Зидан расонаӣ шуда буд. ниҳоятан Перес дар ин бора ҳарф зад ва онеро ки миёни онҳо нофаҳмиҳои зиёде буд рад кард. ӯ гуфтааст ки сабаби асосии рафтани Зидан ин сармураббигии мунтахаби Фаронсаро бар оҳда гирифтан буд. Зинедин Зидан орзуи сармураббии Фаронса шуданро дошт. умедворам ки ӯ ин курсиро соҳиб хоҳад шуд. Зидан мисли қабл ба ман писанд аст. агар ки замоне ӯ мехоҳад ки ба Реал баргардад, дарҳои бошгоҳ барояш боз аст, гуфтааст Флорентино Перес. ва андешаи ман Зидан баъди чанде ба Реал бармегардад. бигзор ӯ сармураббии беҳтарин аст, аммо касе барои ба даст оварданаш даҳон накушодааст. як далели дигар аз бозии мунтахабҳои Фаронса ва Португалия. дар замони бозии мунтахабҳои мазкур мухлисони дар минбарҳо буда бар сари Криштиану зарфҳои бренди Кока-Коларо ҳаво доданд. ин дар ҳоле сар задааст ки Роналду ба дарвозаи Фаронса тариқи пеналти гол зад ва ин оташи хашми мухлисони Фаронсаро барангехт ки дар натиҷа онҳо бо зарфҳои нӯшокии газдори бренди Кока-Кола ба португалӣ дарафтоданд. ин ҳам дар ҳошияи дар оғози чемпионат зимни як нишасти матбуотӣ шишаҳои нӯшокии мазкурро як тараф гузоштану оби одиро аз он боло гузоштан аз ҷониби Роналду сар зад. мухлисон футболбозро ба уне ҷазо доданд ки Роналду ҷаҳонионро зидди он хезонда буд ва тавсия дода буд ки чунин нӯшокиҳо ба саломатӣ зиёновар аст. хулос дар аксҳо дида мешавад ки чӣ хел зарфҳои нӯшокӣ аз ҷумла шиша ва истаконҳои обнӯшӣ ҷониби футболбоз ҳаво дода мешавад. ман чандин маротиба гуфтам ки баъди анҷоми чемпионати Аврупо одамон ҳатман ба мавзӯи таъсиси Суперлига бармегарданд. шояд ман ягона одаме бошам ки ба таъсисёбии он то ҳол боварӣ дорам. вақте ки баъди ташкил шудан дастаҳо як боз аз ин лоиҳа худро дур карданд, гумонам замони на он қадар мусоиде буд, чун бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ва пойгаҳои қаҳрамонӣ дар топ 5 чемпионат идома дошт ва таҳримотҳои УЕФА маҷбурашон кард ки аз ин лоиҳа даст кашанд. акнун ҳама чӣ дар арафаи
برنامه خاتمه‌یابی است و می‌شود که فکری سوپرلیگا را کرد. اگر این لایحه ناموفق میشد دسته‌های بزرگ از ادامه آن دست می‌کشیدند. پرزیدنت ریال فلورنتینو پرز که در لایحه سوپرلیگا نقش پرزیدنت را بازی می‌کرد در مورد این موضوع برگشت. او گفته است که ما خلاصه سود لوکزامبورگ را انتظاریم. دسته‌های انگلیسی با خواهش خود از این لایحه دست نکشیدند. UEFA با تحریمات‌های خود آنها را مجبور ساخت که از سوپرلیگا برآیند. باشگاه‌ها 8 میلیارد یورو را از دست دادند و چفرین مبلغ معاش خود را بالا میبرد. من میدونم که اکثریت این دسته‌ها طرفدار تأسیس سوپرلیگا هستند. آنها می‌خواستند ما را از لیگ چمپیون‌ها بیرون نمایند ولی سود اجازه‌شان نداد، گفته است فلورنتینو پرز. آلوارو ماراتا را پس از بازی با پولشا تهدید کردند. آلوارو ماراتا حمله‌گر اسپانیا اعتراف کرد که پس از بازی با یکاچین پولشا در یورو 2020 نامه‌های تحقیرآمیز گرفته است. من پس از بازی با پولشا 9 ساعت خواب نکردم. تهدید و تحقیر شنیدم نسبت خودم و اویله‌ام. سخنانی که فرزندان من میمورند، اما من خوبم. شاید چند سال پیش این عمل ما را افسرده میکرد و من میخواستم هفته‌ها را در علیحدگی از تمام جهان گذرانم، گفته است ماراتا. تحقیر کردن فوتبالباز کاری خوب نیست اما ماراتا همچون حمله‌گر برای حریفان یگان خوف و تهدید ندارد. خلوت در پلی آف بر مقابل اسپانیا یک نفر زیاد خواهد داشت. اگر ماراتا در حیات باشد، ماراتا با جای خواندن نامه‌های تحقیرآمیز بهترش وقت خود را برای مشق کردن اجرای پنالتی صرف کند. چی گفتید؟ با همین تمام، تا دیدار، خیر.